Falcon Little Work Channel. Pozdrav! U ovom ćemo klipu danas malo da ispričamo o sejalici posle iskustva što smo radili ovih dana sa njom. Sejalica se odlično pokazala. To je Lara, Majevica, Bačka Palanka, Rauna. Sa kontrolom setve Agroelektronika. Ovo je senzor za pređen put i površinu. Parametar točka koji je namješten na 2310 mm. Markir se jednostavno i lako rasklapa u odnosu na IMT. Samo se ovaj osigurač izvuče i markir se spušta. To je to. Položaj baterije je sada spreman za rad. Kada hoćete da zaključate za transport, otpustite ovo, prebacite ovamo i prebacite ovdje. Kad podignete bateriju gore, automatski ovdje škljocne i zaključa bateriju. Osloni se ovo na ovo. Ovo su čistači, a ovo je ručica poluga koja šteluje dubinu mašine i setve. Tako što ovaj točak drži dubinu. Ovdje kad pomerate, štelujete dubinu. Spuštanje semena je jako prosto. Samo ovo pomerite i otvarate da seme izbacite. Jednostavno se i vraća. To je to. Kad kažu plastični setveni aparat za Laru, to je u pitanju ovaj deo. On je od plastike. Ništa drugo. Vidjeli smo već u prethodnim klipovima za zamjenu ploča. Izvučemo ovaj ovdje osigurač i zatim ovo jednostavno okrenemo i otvaramo. Također i kutija menjača jako jednostavna. Potrebno je samo ovo ovdje da podignete ovaj fader, da oslobodite i prebacujete lančanik gdje vam treba, gdje odgovara. I ponovo samo zatežete i prebacite ovdje preko šarafa. Mi smo sejali soju samo do sad i sejali smo sa 84 rupe na ploči na 2.8. Prenos je na lanac, a isključivanje baterije baš jednostavno. Samo ovaj osigurač izvučete, prebacite u rupu pored i ova baterija je isključena. Sejalica jako lepo radi, pravi dobar raspored zrna. Vidjet ćemo sad kad krenemo kukuruze kako će ići. Do sad smo zadovoljni.
Little Work channel. If you enjoyed this, like and unsubscribe.